Diperlok kibasyong hajrong bot. Kemau ha kadon kaan kabae baha kabami kabaniong na Ministry of Road Transport. Kadon kawe kaai kabae hadu kata-kata bekelak tiap kamu si driver sila baca tem la baca pai. Kela dak boy kata kanumba. Kabangan kuak bantong kolong ku diperlok kibasyong hajrong bot. Simpan ma pipi ngau baha hirno na bot ia ketiga. Kapor kan sapoy Toyaya no dengan jat nama Rio kumno pihak kan menjerong kali yo kan nanti menjerong bol kata kabangamut man ai ke kubur api baru kipat tak no kerja Hadim berpikiran no dikiti chip star Preston Thompson Snow shifting ke syong penumbos Berup pihak support Ini bahaswa ke election bajar putra lelong Kim Habun tidak abos Atom tangkata Mihiru Barok ikwa Bay bang kena Aswa berarti Bapak Kim Pecong Kai Yeki Kirung Syaka NTT Banyo Pension Kemen Kalau kamula kelong Baka jingkeren ni bak Preston Thompson Sebut menteri Yang jelas penting orang kita syong hat penumbos Andre wat kita up bos tu titing lang ihaban rung no syapo jong kata ke bos balanya da CM ini diperlok kibasyong hajrong bos